O te whiwhia o wholo whatalo whatu le rivanga o lea whiawhi ina ua se fulu minuti o te ai le itu la e se fulu. I le teimia mātou i Amerika mai lau whanua au le lei ma whi emo ai whi lafi o Las Vegas. Amerika nei. I le rivanga o lea whiawhia i le tari tonunga o le ua te ale lima. Ua te ale lima i le teimia New Zealand. Se fulu minuti e te ai le ono le teimia Samoa. Ia au te lo ua se fulu minute e te ai le tolu po le lua i au se talia. Ia, whaatalo whamau whatu, so whamanu malo Yesu Keriso, awai le ia se si ingoa. Ia oi e se si ingoa e si li o na whaasili musa i le orlanga, wa whaiva pe a e manuia i le aso ma le aso. Na o le suafa o le na maliu mo i tātou, o te o wholofa, whaatu lima, whaafei loai. Ia, whaatue le whanga i punga e whaamalo i le whanga wea. O tala ma te soo, le lofa maranga le leo le tua i pio le tala i le upenga le tautai. A wā ua aputi puti lo soifua, lima taita ina lo wola.
le fona tatou tu vai le foi taimi o le fiafi ia ila mai mo foi Samoa pe tau fai atu o le tau tu ai tu o le keisi la ia me se fo fisu ia inga mamatou taimi ava no ai I lea sitete ma lea o nga ele America ia o le tau fai la ia lea awina atu le tatou proklame ia fai foi o le nau le tatou proklame ia ai foi nisi o matou wala ulia na fua matangi ia ona motu ma le taula mo matou tu ai foi ia le tatou ofisa autu I New Zealand ia malole folau malole fatotoa fafte ia tu nevang ola fia fil tu sisir mai ia le la bokte I Las Vegas ia sia matou falele nei ia te lo pola eta wisho le Airbnb ia ka wisho mansion eta wisho o castle eta uta pasisi lo se fare mo kia ia le tu sisir mai ia fia fai lo atu le wa to formato o va ile nevang ola fia fi sunga ia Godfather ia ele to to fa ngoina o ia o le fa tama o mea ola uma o le nei sifonga ele ia le matou te fatasi ia ele tatou proklame le nevanga o le fiafi le ngata ile lo tu tapitau ia sunga le loia kui lo le makare loia lo winga o ngonga ia fafira ia tu le lo va se lo nevanga o le fiafi ia lau sunga le o lo ko fa foi vai mai ma kai ka proklame fa fonga Samoa yo kupu moe ia lau sunga I loia sauni ma ro se fu ma langi ma lua sunga le atawa va pe talanga ya siat fa pe fa fonga ngale tunu la to lo ma mai fo le ne fo I ala le so se va ngol kelup ai ma se lava nai ila to nei America fa fe tai tele lava mole maftanga fo I pe ona tau no mai ni America ma me umala ngona lava fa tau va fa tai tele lava ma lo faftai ioe a woto te mai ninga le fe ese te mo tatou wa o le camera ang o le te mi mo te mana o huile le amato mai Sin City e tau huila tau fa pusa I fa ponsa e tau huila tau fa anta mai ele tu langa o le ai ele ne yaso ai tatou tele I tarbe fa solo ya okay lo lo te mi le I Las Vegas ya me not him ya yo la taola ya ola o te momola le ya se me so kalo wale wa uma le ao ya o te loa mo fo ya vano ni le posi va ai mo li fe la fia le so fa lo e fa ngo pa yang mako it's beyond belief ole iPhone ne Las Vegas e ke le nga bakukala ave e si vai nga ya kama le movie pe ole ka ke le ke le nga show ko I ma se la vai pa nga le ke le fa ko fusuanga some of the places le ko vai ngi these are some of the places le fa ko fusuanga heavyweights or professional fights but it's amazing ele mo le sitisu o ke lo ya o ke vai fa le pisi o ngaka ile melo mavo fa le designing of the city in order for people to come in and in order for business to prosper. But it's a twist. It's like a amazing ole mindset ngai ko or developments ngai. How are you going to make a hot place a very cool place to come and enjoy? O vai tu la war nei matua le su fa vi vai. yo La so mai tau wala yo te mo la so mai tau nei la loia. sa pa pe vai wa alo po le moi a wa ko ngi so le pe ko fanga ri o pe o ga mu fa le nga no ka mangi ya piu e zui Ai sa oe tu langa o te lo por el te mi na ngatai do la ngoi nei. o le nga fa kai fo le no ka ko host ia ki nga fo I le ko finge ya queen ia mai sunga fo ia lamtia ole finga ole mo kwa le leila o sia la ngi sa nga fo mo ka ko ka no fai fo I le nga ka fo I nga ia ka ko I me se ia sa o ele le loia o le mesa sa mai ka wangi ese mai la sa mo o me le ka ko ba le ka ki ba ai so mo lucky le ro ko vas pongo ko fu sam E matua ti to e mo ko ki ko sam e we le lo e mo lemo
e malemo e koinga lele e malemo au te whaia tu lo le avenga o tātou I tonga. ioe kako o konga Kau kia so. Ke roe o mama inga wa sur kororo o. ioe Pisi mo yo sana. Ngari wa ku pela ka pau ko lo lo le bango ni Ai va ai lai le mau o le siki palangi ro di mangi. o fa ia ngau aka o ba ku fusi lo wa so Oi oi ai man tu le tau te fe usi ba fo ngoi ai. O fo ia ki le Wales. ka fola O ke vai a kon kamingo mai fafo. O luma kuanga ka. ioe o aka le upe ka ka upe a wa le upe so le wa esa oi ti te go lo mo ko Ndo ko mo sia ko lo. I pe mo lima skula ki. Pa wa le me e ko pun ma ko malanga. Le yo roto. Se e mu kasi fo e. Ave wa hu wa no ma fa mai. I don't want to go to Tonga. O ka ko hold on ko ni sa mo. ioe ba e me nga a mi se fo le show mo muli le ka ko Yeah. mo ka kia fo le O vai ia tuana nei. Ele show le na fai. Tole. O ma le te mi mo ko yo di ai me ngo sa fai. Ai to to mai o tangata. Fele le so ro rungo le e ma tulanga. e fo fo ngiel sa nginga fo ila ko sa il ko nga fitness le nga ye E pe ia la pe a news o le like kiki le. O le po. kasi el lima Pe pe la sa va di lunga. al mo lo O lungo ila no te loi nei. Ele ka ko e masta me o pe pe ar. ni Man ko na ongi ka ko e o pu mai aru le au fanga. Pro ka mai sa va di rungo. pe ai a kingi lima so Au vai tu le e mo le vai ko I basa. Te mire no mai pise masanga tama tai vo. Ba faile la si nga pi si ma. Tongi so a. ngai wa ku li fa fo vai ku ro ku ya vai no ku li fa ku li fa fo Uri fafo. uri fa fo ku luma Sa skula ki fa me ke I don't know. ka ku li fa fo E tu la fono. Tu sai fe oi fo tama tai ma la to e faia la to wa swingi ma. E fa sanga tu. Pe yang ngo fo fa sanga sa. Apa wa apa le scaffold al final kengele I. Mega kule fa Poi. Ia. Va tu ai runga ni si ona highlight fo yo Las Vegas. Ele uma. Me dio la faile la ile makotina fa au ko ku ni me ita tu. Se fa tu por kala. maka sa so ka kere ka ko po le sin ale fo ka ko nga ko ku ri ka bas Ia ku basa. ku bas Esa ola. Ia uyo lea. Ia e tiro la tu ia na e po fo bono. Malau matia itu yo itu terusang wa PM feng ko karusang ko e pi a pi di ho de ko ya ko fa po singa so ka si ka val kulinga ko ku basan ero ako so ku bole ako so ku bas ia mo boli fa malo ko fa te tele ele fionga ya lau matia mar fritua ko ni ia me se fo na yo lalo ia ele ne yaso wale longa se me mau te fio so lo ia to si le mai ele ai pe o papa que no me fue pe se kako papa ia tu va sa fa la ia foi le ia ila na sa fa Ska ka sili. ia io ai ni me tu ele to su ia ele to tai ia sa fa we du ore o ia nei to ngana ma tu ta fau ia na matuta no mana po le umar ba ko tu o le mo ko se fe por kana na matuto e fa mai ai la ia o le la tu va vai tu pe le alu tu va ser parte le fa ngir po O la o trespass. ya no su fa kula na ka fia ia na no fo le fale la uno sa dio ia mano ro le fale ia fa malo tu le pa ia pre malo le tato wa por kalame tu si le bifo ia o fa vai se lo pepe ia ole sitting room a kuari ni yoli ole matou wa falele mo tena no foi nei I Las Vegas ia le la fa to le matou proclame le vanga ole fiafi ia ai ona e o mai le update ole a u fa tu langa fa mai al taliba Samoa neo ole la fa le ono I Samoa lo no winga ole e tele ai tu la ia ole a ma fa yona fa ago winai e pe ole saunga ale fionga I le tamaitai fa sino mai le sona nafi oni sio nei tatou vaenga so upu mai Samoa e atu mai na tula I le li o tau ofi
I lana mo le mau ia alo fa solo ia tupola le tan ia ma vaenga ai le tūlanga mua o te fiafia o le tātou fa solo la ia le anu fale o le tātou porokalami o se reporti mai ana le la i le tātou so upu e atangia mai na amata lava le case i le faali o le sa'i ma le toa tamai o le fionga tamatai fa'amasino ae na fa'atūtūtonu lava i le media o le te va'avai atuga peina le i le observer ia malisi fo o media ma na matua i alualu a le tamatai fa'amasino i lona le fiafia e fai mai ua sopo tua o i le reportina ma na tua mai ana nafi ia o alu le tatou porokalami o le update sa o le tatou faia e taofi a le saunoaga kalasa se'ia fai nei a o alu tatou porokalame ai me sen mai tangata breaking news e o mai whakasea breaking news a mainga ma breaking news a radio sa mo ma breaking news a observer ma fai mai ua tongi fafu ele le whaupunga nga o mai e le fia i le fionga tamatai whamasino le reporting na ma lan saunoanga ua matua sopo a le tūlanga o le media sa moa i le pā kua o i ngaka i le me kaunga la koripukia e le iai fu isi saunoanga ma se me whapena a mea ua tongi i fafo o le malienga lava o KCs a le tūtite ua malili e la tūte i o e whau per case a o lena preserve mai lava pena wha leo se saunoanga ia o le vanga a matala ma le update na o le case a sauni o te mantua o le sa wha le visofi le ngalo tūlanga wha tūla fono e mea ia li puki mai e le li puki sa o mai le ano tonu ma mea lai tupu a o li puki mai le mea lai le loko o kanga ka fai news Okay, loa sa umaka ko pokalama ko fai kau meling sa observer. Ole o kusa wo fai observer fai unga famasingo. Ele o menga kup wa. Okay, longa o menga siringa le anga ile ako le fonga wa sa ele le famasingo ile media. Onga wala ko lipokia se fai unga le fai le famasingo. Kai se ngai a fai kau ia mai mofo ele ko umana. Malako mai kau aku le famasingo. O i kongo ale ngā lainga i sa uia view pola opinion na ngafi. I hope e me ilo le whamasingo ngā marka mai kai whamasingo. Polo ka lo le lipo kinga o le case. Ua ova le ma fau le media. For them to make whaile lako lipo ki ai se se ko e laika ma whai e whaile lipo ki o whai unga le whamasingo. Wala ko e sa o leia, ua sosopo le media le mele o lako marosi. Anga o ngi usila. Anga whapea kongo ngei. Ua le koe whakanga se media kongo le whamasingonga. O ke mankuanga i le case, i le court mankau, I think 2 or 3 days before I go kele i o mai ngi usila. Nga whaakanga e whamasingo. I le wako kanga kai kongo, ma le media. Ai ngā wako laka kai kongo and it's a murder case. I briefly appear the instructions of lawyer nga mai kia o ngola la transfer le case ka le high court. That was our case. Okay, maki aku like kong. Alai ye le meta ole murder fo pole fasioki nga pa ivalea. Nga pisa o ia maori ngai kong. Failo male warning nga famasingo. This is your last chance. Don't abuse it. Because ko kele ko whalongo mai lo. Ole close court. Ia le case a ko ngi. Ia ngō i whafo. Ia kia o le case ma ale. Pa o le ua ka ngia mai i. E le o whaalo alo ngia fo ele media ia la ko fo i le vaenga fo la ko piko la au lau. E ka kaunga lako li pokia mea lau umma nga whai unga whamasingo. E ka kaunga lako li pokia facts sa kukupu konga whamasingonga. E le ka kaunga mai se lako opinion. Mai le ka kaufunga lako koma whai e fosi mai le li pokinga mea. Ai le kupu. Onga ngin ma foanga. Sorry is the word we always use in me whapea. E koe sorry aku la. Ai lau mangu ar whamasingonga onga lako o koe ngā mionga whapea. E langonga i whele whango so koe ngā me whapea. E mawhai whuila ia leanga whapea. E le koe ingi media i konga whamasingonga. Because e le koe ke o mai abuse legal privileges. The freedom of expressions, le ko kongo constitution, le protect the media, is not a freedom to abuse
le privilege le amai kula fong. And o ke o fofo ia wia ngi kaka ia la ko ia runninga ia organization ia fasala. Po fea la so ngafai. And whoever sponsoring these type of organizations, it's time for them to look at the credibility of going organization for paying. Olisi vaenga. Olisi vaenga le ta ua mai. O kanga kangi. E nga o fasi vaenga o ke isi lai sa fa ikukung. O nga ku muri e maua lo singa mai faskala e kasi. Sololo. O mai lo leo mai felelei mai lunga. Ai leo no folelei. E pei foi la sunga tulo ya langi kersoma. Ma ia manisho talamua ia mispui amesene ma totele te lo foi no te vai tu sunga ngana sa ve mani. O iso kanga kaia. O lai sa fa ile aso a ko. E no foi la wa e mafainga nga uma e break mo ese nga nga. Yeah. Sau break lo nga lua ese nga nga ko. Ya al tu nga le ko. Na matua le fia le fionga te mai famsi. Ile auki mai o tu singa ia na nafi. Ai le sau sa o ia te ia. Ma alo ia mai so na finanga. La lawa makua isa mala fo mai na o fo ina u fa sanga fo ile fionga te mai lo ia. Ma avele direct warning anga ile lo ia prosecutor. Aleo leo. Itu langa la pa nga ia ma fa mitalanga. No le mention fo ia isi fa ili poki. Fa mai or kala ya leo ko so le ko kala fa msingo ko kala lo ia ko ro ai au mai ya kala ele fiu ni kanga kala mai ngo leo I'm a for oila. This is where it's unfair and biases comes in. Le ala le me wo ai fesili leo is a representative of the malo o la ko le mai le matter before the court. Ala me leo e fesili ia for the defense because e ka kaunga paling and for them me lo ke li pokia le opinion na leo shows biases. Le alo fai ku out fingon li poki. Ele o palingi le fingon li poki not only nga ole viwa leo outside the court. Ai lo li poki mai o mea it appears o mea lai sa ku kupu kongol court. Ai ele o li poki mai le fai unga famasingonga le o foi lai fesili ile defense lawyers. Because e kai mi fesili ko i lawyer va pe lawyer. We don't have a comment because the matter is before the court. Ai le wo ku ku dia pu leo. Ngau mai le fai mai nga kala ngoma leo. Ole mako fai ku au. I think le ya tawa le si vai nga le tawa mo fai observe male fai li poki le radio Samoa. And I think olo a personal opinion. I think ole tawa mo fai e fa nga la tawa ala leo. E fa sa wa inga ka penga nga fikus furu ya leo. That's how I see it. Mga kuwa. Sooner or later e drop out le si au vai nga ile fio mai mo lima. Sooner or later kung ia fa fo pole ato lo le umilia. A ole la ka mo fai before ku poise me fa na nga ole manga ora va nga ya. E fa sa pe unga ka pe nga e ui ole matua na o hie sei. O ke lo tonga me wala ngol tala le te le pe fa me ngari poki. Ora kala leo. Ora kala kom si. But the police is not the judge. Ole issue le ka ko kala ngoa ya ke leo kisisia ma ka opo e leo. E o aku kanga ka baku ia la ko kangi ai mai fonga o moli ai kangi an nga pe mai le lava mo mau ai o fai leo le fai uma ai le o se la ko ngarwenga le o ngarwenga fa masingonga ave facti ko ngar fa masingonga ave la ia le e fai le fa masingonga le longa apa lai ku la fonga and au mai le fa masingonga le uma ele o leo e mai le fai uma. The police their job is to enforce the law based on ava pe la kanga ka complain aku prepare the case amai evidence avela ia le kongole famsingonga ai le fa pe lo aku fa pe mai le yo mele sa kaunga ia yo mele sa kaunga fai ele lava foi la evidence ele lava mo mau. It shows and I said this before, a utter disrespect al media, not only ile institutions al court mal justice, and they also show ele okea le lipo king o le mesa o mo le fa fonga ngale ku ye lo le ku ye ka o manga fama o yunga fama singonga ye mai o le ile ko ola po le nga o le ka so o le ya mo ko fo ko lo le menga e ka fa ke il fa di poki le wa le yo me mangi fa fa no lo ko le o ke ro foi I so ko lo wa se le lo ko a le fa ke nga ye manga o pu mar ka so le
o a pe lu se fulu lo e fa fa uma no ngolo ko lu upu le mo foi It's a conflict of interest. yeah le na la le wa sa no Yeah. o lo winga la le tu fa to ba le pe aru kinge le su e pese keisi ya pese keisi sa o ya keisi pe aka mamai no ia ia fia makau fisi o nga sila e lo nga loko i fale o sa o la nga me le fai le fa nga ma yo le o lo ko o le yeah o tatu vai la tatu ia ile to inga tanga tau tele lo pola ma fo fa la ma fle tau ma fo Lo e ko la nga mele nga ka nga Paul KC. O nga woso so e pon KC. Mangkua Samoa is part of the Commonwealth. O ko finga ngi yo KC, o ko finga le Commonwealth, o ko finga le inga ko pupole inga the royal family. Because it used to be QC, Queen's Council. Now it's KC. E leo mafainga extend daku ia titles ngi I Samoa because we became independent. And ya o ke le loa pe o ku Samoa ko inga ia ko inga ko fingangi pa o I loai le va ai maua lalo o le media Samoa mai la ko ia fa ia ko inga kulanga fa pe I le kulanga o Samoa e kongol Commonwealth pa Samoa o lai sa fa I Samoa le kai fongo pe sa o mangkor kai fongo Commonwealth le sa fa I Samoa and it's the time for even the caretaker government it's time for them to uphold the integrity of Samoa kongol Commonwealth won media ngi pe ave se fa kongo even for ila le attorney general e ka kaunga ka mafai e protect because a ongi nga o mengi kulanga e kalangoa mai ia kongo ifafo why are you guys questioning cases why is your media questioning the integrity of us appointing these people even pe fa penga appoint based ilefia kausanga kalunga nga loia it's none of your business ai le ola ka ngofi fai e lo ke lo mala malama le positions male respect ale Commonwealth ia Samoa e ka kaunga mafau before they make this type of comments ua fale anga inga ile ngo Samoa pe ha nginga nga ba ai mai ku ki kele ia va pe all of the sudden why you have an interest in those who being appointed as KCs o le si fa taia lo sunga sa mo le vai ngale na mai langa ni potile so na fi o le isi la vai ngale au mai le report ale Radio Polynesian le amisene ambese fo ile tala muama o la te reportia o fa to fa la inga le fionga le tama tai fa msi wa ma fu ayo na na we wana I fa mutai na fa sele mukule no case to answer o la yelo na tertununga o le ya ile mori mau or conspiracy to murder e yaila le linko meia anga I maka upuia so na vai la ari po kisa o mayala e au fai news langa sa fa iko mana tu o tato fa mana tato report e fu I lungo le news o le tato so mai le o sala ese mana tu langa na fai le tato tala nafi o la ufa fa se yo dia manga ia yoranga ka kia le ia kalasa e fionga ka mai kai famsino e fai e ia la na public fa la lo ai banga a wale mo fai le ngau ke lo tangata ni sau male article la observer ia matulang le la na tatala na le la to le mtangor case ile matua o ke ngia fa le e kalasa o le media e matulanga pare upuna ua sopo le tola ile vai ngai le tau tola tile ya o la ta fa o to manga o le tulanga fa sinonga ya ma fa o we peta tu wa morimau se ma come se mai or case na to se vanga na ko yini si tulanga we have few more hours one ile swinga ya to la vailunga I tatu wa tala toto ai e mo to fia fe mai mo se fa manino le leile vaenga mo lea o le stalla le finga palota la ma tu fa so le finga palota ia ore tatu watu I lola ia langa e iai sui fai pule fa o le o iai lai ko kongo ke take government o le wa matana mai la to fa la wiloa mislead ila ku e tala o ole ma fa se ia peka ko haru nganga wa so ma fa valea I ngai le e kusai o ala ko manguloki ai le ni mea ngai ai si tatu mo lo sunga le loia e ia le tala na manu mai se tasi o tau ainga malanga tu America na le stala
ai arua ku sa mo lo fa nga la no ni o ye sa ai arua ku la ku le skala ai fa ye le si ke mai kai pole ni ile o ku fa ile skala ele fa ko le skala o ku nga mai fa fo se lo nga o ma singa ke ku fo sa mo le la wa mai ona so so atu i sa mo i komiti matulango ila tuolo ia i mana manga le ai se vai ngoli o se policy fa pena ai se tatu mo fu pola se tulango o ta umel tula fono finga palota ma le fa vai fa mo sa unil vanga le fa mole lava se vai no le kula fongo finga paloka le section 14 fa mole anai ia le vai ngale le wa mai kongo i so this is the formula e vai oi makanga kapaloka isa mo simple qualifications to be registered as a voter. A person is qualified to be registered as a voter if the person is not disqualified under Section 17 or 24 and is 21 years old or above 21 years old, and B, a Samoan citizen. Ele o iai lava se kanga ngai scroll li lunga po insi vai ngai lalo. Ele o iai lava ngisi ya me o mga omia. Pa e ka kaulanga alu le section 17 ma le section 24 po iengi va engo inga e mga omia mai less specific mai sau le section 17 disqualification from registration ko sa lewa wa e disqualify I man ko la le ke qualify ila ko yo ako memo mua ila lo sfulfa e ka kaunga lua kasi kausanga pe over for 21 years old and above Pesidia. 16 Samoa. So ele o sa wela se me fa pe e ka kaunga o ma singo e ngo fo Samoa. So ise siku o le fo ila o fa valea. Ele ofisa fa nga paloka le ku mislead le ku e ma faila ka ngaka le war waku ava pe o la ki 16 Samoa ale nga ngo fo fa. O va ma kasi kausang. Ava pe mai lo. E ka kaunga o ma singo e ngi afa pe fa pe nga se kala mai ale ofisa fa nga paloka. Ave sa o le metal ko. Ole skala ling fai sa tupai pe o sa pai kia ling fai le skala le correct me if I'm wrong so le la ye ele fa pena a meu o sa pai kia le kupoi ole au fai le skala armalo le ngau ye o wala ngale wa o ga tu le fai le skala mtulo ko bene ole la ni poki mai e o ku sa fa silang ele ngo fuisa which is ele ai ma se me fa pena ele se me ye kula fongo and any questions in regards to le qualifications e avea o makanga ka paloka e au mai le kalima I le kula fongo fenga paloka o ila ko ia fe le skala fenga paloka ile officer fenga paloka what I'm saying is do not add or take away any part of le kula fongo se longa o ko e sui mai le palimenge kula fongo le ku Olo o whango wanga nuka upulea Samoa mare kako pano fo ngi fiafi. Ole electoral act lea o lako kuspa ia le. Yes. E ka kaunga lako no back to front. Yeah. Le kula fongo lea. Inga ia whaasau inga ai ma whawhengo whia whenga paloka. A wholinga ba o lako lea la a whakam whai whawhenka le whenga paloka lea. Olo winga tasturu. O tactic me ia elea. A ka ngaka ia whenga ruenga le official whenga paloka mau ki ngongi HRPP. Langa ele o au fai le skala uma. Yeah. O le pe e foringa pe e atangia mai e a me e manu mai e to inga finga. A ta ora na usau no ngalo no winga e mafinga ave kula fongo mele. Because o lawa soli la kula fongo. A fa pe o lawa mai e ongo masinga. O lawa ia foi kuanga o ile fa fongo mai. Ila ko ia ko le skala fi palo ko Samoa. A au mai ni conditions e loa o fa finka inga ngale skala. Facility. Can you show me le vai ngol kula fongo nga mai fa mole mole la. Pe fa ali mai foi le ke o kula fongo finga palo ka. Pe ia se kula fongo nga wa e ka kau foi o nga honestly vai ngale like ava e vai ngalo le office finga palo ka ava pe ngi lo ke e lo ke fai mingi kala in order for them to achieve ai se political interest. While o la ko kongarangi ka ngomoria. E ka kau foi langa vai ile famasingo ngai kulanga fa pe. E le ka kau ngala ko fa vale anga le tasi le vai ngale no va vai joy pe na fa pe na ma fu ile si fusu anga le ngauso. Ngoba ku fusu anga pe. E na mai te tai no office auto manisi po ko ngai ma. Ona ya tangia mai to inga whenga ia.
mai o tu la lole lava tu wala ngana matou vili tu fo i Samoa nei lava ile afiafi ia mamatu fa so atu ia ila tu lo ia ile tu mai tu langa ele ai se kula fongo fa penga o ia ile foto sa no mai le fa mangingo lo ia ele la sisi kala silia tulung dan ora ile vai mo tu la fongo si vanga ma ko per kom singo fa nga pa lo ka sanga ia ku skula fongo ese mai a ole sila vai nga ile make sense lo ma fo ole fa kanga nga ka ko de skala online yeah Fato le fatanga mai o le wa le so fa you lai le wa mai le fa do mai le fe kom singo fa nga pa lo e fa ngata nai le sa wo fo i ma le link online te diskala i pa wal vaenga e ke ari sa mo fa yo fingerprint ma vaenga fa pena fa e complete le vaenga o lo palo tam. It is so unconstitutional pa pe ko mafai le office of nga paloka to make it hard for people who has the right to vote e o ko le skala it is so unconstitutional. It's undemocratic and unconstitutional. Because wala wala ko mafai fai au wala fa finga kai ma exercise le right ka e la ko pa lo kai. The only reason ele mafai nga pa lo ka pe afa pe ke le qualified based in kula fong, not based on my opinions. Be afa pe wa ole kom singo fa nga pa lo ka, not based in anyone's opinion. Please respect kula fong le nga fai malo mo le ka ingole ku ma le fa ka winga o fa nga elections ngai. These elections e avaku le malo si anga farkula fongo ya ila ko o lo faya fitfidinga e aver kanga o le la fitfidia ave masui ka sui fai pule o le kumalo ai ia fia me man va ya o le fainga kongo le nga ngai ba nga ia ngo fa lo mai ko kele o sapora si la ko kai local yes yo le ako america o silo australia le la solo ko fainga paloka le la ko fai fai se awar se le e discourage le ko kanga ai le se kula fongo fai ku sa peke la kulisa fanga diska ya ara family no ngala na afa fongo ba ita to ia balanga Samoa awange ifa fo ia o awange ifa senga o e la fai paloka e lei foi se vai ngol tu la fongo po le ia singa o kama video ma me uma po e me fo ringor fai le skala nga le wa patur matutala tango po le ia fo nga kema vai le se me ka fi fornga me wa ya nga ola o fai mau pingi fa mau ma sen mai la ia le pe po lava tanga toltan media serie ai se ku ku runga fo ringor o fai paloka. And I hope pasika ya we from my position zile vanga kula fongo masela vaila ko le malanga mau ko be prepared to take the matter to the court lana ave sa ole ko va ingilo ia sa mo ave le pa pe lo mai se fa un ele mfanga ele skal ele kala fianga ia kia ul como fa vanga le fa pe o supporters are fast o supporters ai le malanga. It's not people's fault. You know, o kula fongo lo ka oko ma o fa kanga la mai kula fongo ele o se pa lo ka se a inga le fanga yo ka ni mana tuolo pe fanau mana tuolo pe fanau o le siba e ngai taua o sua fa matai po lo stalo le matai o pe pa nai taua mo o fa tuanga foi mo tatu ia tunu fa fonge ke wa matia ku foi e la ku va faali lo ku se fola usila auskadia po fela ko no ameno we wa tasina maenga e kiru e ke la ku ro faali lo ku se fola unga le polo e la foi paruka o fast ioi wala ngela utilo le la va tu la ngala ya ia na tango filo le fa ngala u se mo ka ai la tu ale so pe fanga ar mo mo fa pe fanga fia pe sukara e anu fa lo pe fanga mo mo ioi proof le na ole fa mau fa longa le na o e na soifua i Samoa vai citizen tanga tanu pe pa fanga u mo mai kamanga ke wa ela ku fo ya ela ku fa pe ela ngoro ku so le le euskadia mangiusila e wa ngo fola ka fa finga ka masu e ava no e ta me mi lo ma fa paroka ia fo tuanga na le taua se passport Samoa okay well o le evidence ngai lo o Samoa o le ke travel passport la ia passport Samoa na ave ai se makua la u ia ele foi mai e iso ai para la se mar faina lima o pe fanga matulanga fa pena ai le o fetur matutala a to fonga mai tatou mai atu fafo atu ngi fafo ai ngi vai nga fa penga pu e mai pu la ka le ya ino matulanga fa pena ele ngatala e batulunga ise kilo mai la lo lang ya o ele ke alu fanga la piki mai a mi o vale i fa ngot o le skala ai fa ta pena fu e matua ave famsi
ia pe ona fotu atu le fionga le loia na ua whaamalino le vaenga le tatu malolonga let's go on a break e fo I mai loa ka ku ka amaka mai I anga vakau o le sapa ai me se la ka le vai ku pele ku o sau no nga li fa la loa ka maloa o pe o yanga mingi skar sapa tatu malolonga a foi tatu a foi San, se o kamar fale mo se vali le leie vale kako fale mo le sisi. Se fale mo I vati. Se mai. Ia whaafole na no lo mota. Pio mai lole, SMI Hardware, funga le. O iai nei le mato au whainga luenga te mai whaapitoa. A wale sui ino so se vali. Manuel hatu o lo feafioa I au kilani li usila I tausa I ria ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse Marquette Town I le malai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container po so se whaamhori e wa inga I Samoa. Whaafsautai wa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Tumaritasi ya matou ya Amerika au te roto fitu minuti on taroli tu la fitu I Samoa ai to fitu ta leo no New Zealand. Ye le fu vai o le afia filtato por clame o tau ya.
o le vaenga taua le la fa manino mai ile si fa manino ngalu tele le palo o le leskala lo no winga e atangia mai o tangata ia na fana nau fafo le fana nau le tunu fafo le fa pe mai sau no ngal komsino finga palota o le vaenga la le e yeisi na mo mianga o se proof o le ono masina i Samoa New Zealand or overseas born tangata i fana nau ole mera lo ke karango ko ole tu langa tangata fa na usa mo so fu sa mo bo me amerika le usi sing ai what tu no winga ole ala apalai si fai malei lo la fai malei lo e au fai ngalwenga ka uvale ai fu le official fai ngapaloka ia male fio ko singo fai ngapaloka e ko so lo merkula fongo le apalai ka le ba ku fa fo le alenka ko karangon ka mai vai fu pas all overseas passports. PFA o le passport New Zealand, Amerika, Australia. Ava penga whangau Samoa. O lai kong lo passport. Place of birth, Samoa. Vai lo passport, every passport lai ele place of birth. Even though the citizenship o lai ele kong ulo esik yai. So ia ke aula. In order for the makanga luengo whainga paloka to keep the integrity of LACO service, a wole va ai fa va passport. Ava ai iko kong. Mawhai lola ele fiso soangi kanga kole kong. You are there to serve le kong. Fiso soangi fai. O ia o elo pe whangau Samoa. O loke vai sa eso i fua Samoa le pesi lo passport. Ava pe mai le ai. Mawhai le ai. Alula le ofiso pe whangau. E mai lo pe whangau Samoa e koi fo i mela ia le. Simple. Ene whaafai ngō fie. Ai lolo kama whai e mimilu. Ole whaasisi langa lea saka kaunga whai 12 months ago. Pea whaapea, ola i se loko maa whau whaapea. Ma it's very rare e laku se kanga kanga soifua overseas. Ole kalongo e kanga kai korus funmong kupu. Very rare. Ole ko akelo i lako ule fio aku e paloka. O i lako sa soifua e Samoa malanga mai overseas. Leo manga o e wako nango la kungu. Na vili mai tulo wanafi. Leo utana nua tuai. Ola i whaile skala i sakpaikia. Ai vili mai la ureta ursua fosi utei. Olana malanga atu i Samoa like 3 months ago. Malanga atu i Samoa esto e whainga ruenga ole aing o siontina whale mtula mo pena. Ole langa o e paroka wala o i eliskala o mau e male abanoa wa sau tu e fo il paroka. Hago ke iri koe vili mai ma masai mai ma foi mai. So le ole a fa mai o mai eliskala ale fa sama ko. Le la wa apalai e iro e tangata le kulafo. Le kulafo. Wala kila ngo finga o malo sia kwa mo fa awangi e alu ese maina alu e alu e failo le skala ile ese kula fo mo fapena ia te ila yo mulmuliane ai to medi mai fa fa kai mai o mai flore o alu flor ke le o cheno fo ngai le o mo ro inga ia finga o ile ke isle a or kanga ka le e la ko faile skala paro o re fia ia so le mane ai ngo inga le alu ile mar mar tula le lo to fa fo mai a fio Samoa le skala le ai ngiongo masinga pe afa pe ona na iso ifu Samoa pe pa fa ngau po yese makai pe pa makai kus fola uma pisu po me disko inga mako sa peke ma kan fangi kom singa ka wen fangi la ko seminar regularly fo le e train ai la ko ka ka la wala ka mat fanga pa ya na ta to wor sap ole wala walunga mai video mo fa lawi loa i te mile nei. Ta tia iala ta tu fa lau loa le ita pipi. Ta kia fa lau loa le ita pipi wa kau ki koe fo i mai le afeka la. Le wei malesi, le wei o le mele i kuloua vatule. Ale au fo le kau inga mai ngau popo kuloua. Sali hoi le sali o ma popo me aia tuloua me tu alo. Kusa a kongi mani be mo vai me le lo fia ku. Le whainga le ita pipi ala tu. Mauti to e fo i lai ai. Ai se pa ko o mai mo se i whaali ne o lo whiningalu. O le wo wa ia tu sau lunga a le o lo wa ia le tupe a Samoa. Sa miniska kupe i le awhapaya inga. O le tangata nā lu mua tau vai le HRPP e le manguia. Ana le whaiatula au le sau fast. E le manuia. Sau roi kokongo whaifisu ia inga fia me. Avi foi lo a o leva na sa mai ana rosa mo pola ana rosa ia le mtanga ko ko tupe maranga su alela mai ta watu ya na fa la wi lo ia fai mai lunga o le social media marunga wala ata o le wa kala ngoar ka ngaka momo
Whamai e tau tatara ngā ruenga. Makau ka kala ngā mea ngā whai i ngā ua ia au mai ai lalo le ai ka lafu kele. A Samoa ngā ai ka lafu ai le HRPP. O le fesili leo ki fesili e lo mawhau le a taua me sauni. E whareku la whongo sauanga ngai ka ngā kau whai ngai. Considering e le iku mai se sap. O le pāki po o le vanga whau whai lea sa ta ita ia mai le whai ngā malo, lea sa whakau ko i fo i langa sunga. O le fast. Ae, o le o sau whao ngā mai mea ia sa arwai ko kongu i le fast. A le po o sau whao ngā mai matau le tunu ufa mai o mea ia o mea arsap. Isa ngot vanga le. This is a sign of desperation. Desperate. Makua I desperate a. Awa pe genuine le viu o le fionga I a Laumatia. Does he believe... Lautimuia. Lautimuia. Sorry mo le seolingo. Le fionga I a Lautimuia. Does he believe sa fia me marko ongo le ar kaiminga le paki they will lawfully occupying your seat o le kapingeka. Peisi lunga kula fongo whenga paloka. Le lawo mai ma mai ia ko inga whamakalanga wapenge. Ia kia au, it's their opinion. And their opinion also shows, they are desperate. Mai o I fo ilo ilo ai o lo kum whai whawalea le kungu. And ilo umma le kungu paki ngo mai kung. Ilo fo ila kungu mea nga kupu. Ilo fo ila le kungu mea lawe el kaimingi. Ele o esere nganga sa nganga I le ongo masinga karuai po le sululua masinga karuai po le wha kausanga karuai. Ma le nganga la e va ai akule kungu le kupu kaimingi. Ya kia ula, it's not about be lawful because that is their opinion. But their opinion does not match with the facts. Yeah. The fact is, be mediki sa ngai asiata. Sao mai ko kongu el paki le fast. Mai o ifo ki ngā lawanga ko I loa le unlawful o le occupying e fia me ma le ko lima o ngofo kapingeka. Ai lai ngofo ua lako lango inga le unlawfulness o le kai inga sa whakaungu inga fia me. From January 2025 until ila kai milea ua whaka apet palmingi. So these are type of crooks. Lela ka mawhai e whavalera kungu. Ma ka mawhai e whai a whamakalanga sise. Ilo umale kungu le fast, ma le agenda le fast. Ile vai kai mir palo ka lua whelua kasi. Lenga ka mawhai e drive. Ele ka ungu uisi mea nga ka mawhai le fast, le polo misi le fast, nga whai le lako campaign 2021. Onga olko asifuru lima lea. Ai lela wo mai claim whameo lako. Ua fia whale alili fu ai le o lako unga ngai. And let me take back ya Lautimuia. Ele iai le kamera campaign ai le fast le 2020. Ai lela wa kango claim mai whamai o lako unga ngarwanga. Ai le sa run le HRPP. So le awar whawale a le kungu. Mangkua lenga sau in the middle. Enga kele alanga inga rana mele. Ele iai. Mai ele I la vea fo ele vaenga sa lako le komiki sa kama whai e design ma whakakikia ia manglauki le fast. O nga ianga sau kukongo maliu ia Niko Liheng. So a mawhau waila. Me kongo rea ka o whakarikingi I ngā pea. Mangko whainga. Kusa lau wale alua sui. Ai lau sau kuku in mele I whakarikingi ngā mai ale wale sao mai se siriking. Ai makua I lo e o le loi ele e ingiong ka linga ki se kulo. Makua I lo le nei. O le wha avalea le mele o whai. Ia te ua sau whina ngaro. Langa opu ia, opu marolosia le tano mai lana sau noanga whamai. Whamai ia Lautimuia. We have a good proven record of achievement and strong leadership. O le proven record of achievement, o le record al fast. Ele se record al sap. O kakare sa le pelo alo pelo. Mangkua foi, o ngā runga ia angalo sa ngawhai. O kakare sa le pelo alo poko pelo. Mangkua ngā runga angalo sa. Ele ai se fai ngā maro e lako fai ia bai ia le pokala malo. Once you're in government, e ke ngalua mo le 5 kausanga le se 4 kausanga I lupa. E wakulanga ia. E lako lewa ka kia mai le ako al kupe le malo. E lako wai lalo lai ka alafon malo. O lea langa reko lenga fai. Pawa langa reko lenga fai o ki e lungo mea fai angelosa. And just follow what has already been done.
Lono winga mua ele ia ile fa vai ele o la he's not an original. No. Fast membanga O me uma le fast le ki e lua. Ele ai se record sap. Definitely ele ai se record la ko faya. Mo pakile nge. Ala sa ki la mali sap ki e lua o me nga fa le fast. Lono winga ai ni me tau ni sa no ia la to. O se me fau. Fai mengi me peor. Se la ko project se protection ole si lima kausang. Ai le se me la kala ngo ai. Ala ka ngo foi me al fast. A ole sila vai nga pito I fa le ton. Ole fa mai. Strong leadership. La leadership. Ola me le. Ola la leadership nga fai. Ola ko nga male pela ko. O so lima le nga male pela ko because anga fa pe e kea ia lautimu ia male si ko se fulfa ile ko. Ele lau ki le long inga ia fia me mar ko om. So le leadership. O leadership lo ko como fai e fa nga ui fa ngola ko. E va ia ko wole ko yese se legitimacy or sa fa ia ko ngole nunga ngole se paki. We're talking about il kula fongo fa nga paloka. A fa pe ke sa ko kung. Fa ka ko il paki nga sa fa ia. Ai a fa pe sui lo paki. Regardless por le reason. Comme ko fa le avingi le paloka la kiki. They knew. But o le menga lenga fia ngofo yo. Langa o langa bribe e fia me. E ke ese lo se ilo ka vale. Ke ese lo le ko mau lo kong yes on mingska. Lono winga la sauni. Ua lava fo ilale na fainga fa pi o fia me tulo. Le bribe binga o sui. Ele ai ese me ka o se strong leadership. No leadership. E ma fainga ave o ma strong leader pe ai bribe binga ngaka. No. That's strong pa umalo mo kausanga. Ia pose lima kausanga. O fere sa wan malo si dia. O ta ora ma kwa mi si leader la ngi ko inga mangurau ki au mai ele ko inga pa ki fa pe. Mai ia ke o ke fa fe kai fo il mele o mai ka o mai mea. Because o loko o le upu ko ia ke ko so loko pua I mai. Loko pua I mai. O mele o le angur savili e ko sa war fe angunga o le ai ngi la ko mangulau ki mo le anga iluma. E ka kau fo inga la ko fai keke. O le va ia kula kungu ile pa inga le nga umba kungi nga o le HRPP ma le fa sai kungu parlement o fia la nga ile le sa ele yese sa o fa makalanga la le wa makanga o mai fa mai kau kalanga duenga ele yese sa pi kungu le parlement strong leadership o la ko e ko se fulu lima le wo fa le paki e ko se fulu lima le wo fa le paki le o la ko ia nga ma le pe ile because anga fa apea e lau ki lango inga maka mawhai continue on ia umale lima kau sanga lako tu. Saka kaunga kau mawhai a mai, fia me, ma lauri, kau mawhai ku whakas. They fail. And o la kou o whai pule o kumalo. Ai mana tua la. O lesi vaenga yo tau silfia sa moa walanga o le whaariro liro le o ka ua le vaenga lea. O lenga saingi umai le whaku koinga fia me, original letter. Nga saingi uma. Vai lá me leu que foi coi o mai fa pengi kau kala mai ai ngalo ya la ko o le mai mo sa mo nga saingi fo I malau timu ia saingi mabalasi saingi o malava ile kusi le avele la ko kari kunga o le fa ko nga ai inga o fe au mai fia me o fa lo ia ma ka vale o fa ia ma kofi mingiska mar fa ko mo winga liu lo inga ai la ngi mangurau kia o mai sa mo ma to fi fa me fa ko te kau e fai mea mal fa mea o matou tasi le vai na mo te fia fai ta vali a to e mai to fa to tuanga mau te manana o esi I matou pei ko mau ma ko nga ruenga wai awa pa nga o mafu anga ko nga le nga venga ko o ya fia me e ile la kala sa ngosia ka ile mingska sa ila lo sul lima le e ila ka kanga kala me ke au ka ko ngisila o le si foi le sa sengi le kusila o ke le ka uangi ngo ai kala fa me ke inga ua faile one on one na le mingska le ma fia me failo fia me ai alo yo le la besela ka vale ma me umai ya o fiula la au lima ko luas fulu le fa ka kalima ai fe sini mai ele le ya o ko ngai fai ko ka vale lo nga besela ka vale la le sa ka vale e te taula la ngor kemingai it's a revealing time wa ka ma failo e ka ka ngai loi ku malo o ai konga ka ngaka ye ko ki ka ngofi ko le la ka ko ko pepelo o to o tangata fi fa mea le la ngaka ki halu me se sao anga fa apea lo ki fa mo inga
le paki ma finga ngalo ka ku paru ka inga yoko pe ave ese ka vale e ku mawa Mala kua mga koe vale Samoa. nana O le lako mele whaingi, o mele whai pia amal paruka. O ngā a makaila lako record. O ngā a makalong kau kala lako ngā rua ngā langa lewo o kongon panmiki. Ali na ingi mea ai mai wha se ila ko ngufa mai o lako record. O menge kala ngō iai pia awa umal paruka. It would be interesting pea wha pengi ai o mai whanga le whai se whakanonga po se debate publicly. Ai se whesilia kuai, I ko ingala le ia lau timu ia. Do you think ole avingi ole ngofo ai o fia me mal ko lima le sang ngofo o le impaki was lawful? Very simple question. And ava pea mai o le ala vai please refer ula fongo fenga paloka. Ava pea mai lo unlawful. So why did you support them? You know ko inga fesidi la nga fesidi sa oi. Because o inga I loai sa onga lango inga le mea e faa soli kula fongo. mai o I foi la ya tangia mai ai vai mo foi le tu manole No koru e a vai mo tolu vai mo tolu o I foi vai mo koru ko si fi ai o le wa koru kusa within the 5 years wa koru pa kia ka kare la ka ko adu ka kare HRPP nga ye mo fast ale o sapile ma lima ko sang o ang ya ka va ai or mor ka or ma ai ta very so lo no winga pe folding mai o le mea wa ma wai le mea pi e aka ngia mai fa pe nga winga you know I have o tala le o stangata sa matua I de kai minga sa ngi na campaign na matua I tu ma ro si proclame te te ya because I actually thought os kanga kai fa maongi mas ka kai loyo ai lilo yo manatu ya tu lo te telefa tu langa sa tia langa sofa va ele ha wasa tala sofa va I langa o lai ai foi ai nga maso tanga matu langa fa pena ya mai o lo fa maoni ai nana o fa ya tu langa kasile ka sui o le pumongi ai kala I ku kala nga o mai ele I fia tamo e se fa amaru le fast ai o nga o le nga waku nga ia ku rai ma me uma so nga ku la le ula le nga ku o ngore upu fast wa nga le nga la I le fast ale pe ya lu matau langi vai nga ia as if ongi mea ngonga ki nga inga ia le lawa esa uma ma wo le ya fakar ki On ma koi fakar king. I would be interesting a compare ngi pa ki ngi e kokoro like le ka kilo HRPP sapui male fast. Yes, HRPP lo a makanga mai la ko policy going forward. Yeah. Fast ole foi a makanga announce mai la ko policy going forward include ele pay rise mal increase ole $1 billion project. But ele va engale. They're talking about the past. Please don't dig the grave you're already close. Because ele o yengi la ko meo va yanga ilumanga. Au le kala ngoma I menga la ka ngofi fa leanga. Ko so loko eli ko ngama o manka pung. Out of had to we or me fa tai o le tu no ne ta tu or me tu hata mama ya. Ini fa vale ya si kama sa. Ya ta to fel ta lo me tu ale me sa kupi. Ale me sa kupi me o au lo ekisi. Ya ile tangata tu no tau na ekisi. Ya o vaenga lana le o umalangi si fa ala wilo ala sa poro ia fa mole mole. O ma to foi tu ala. Au ko ki fa nga inga fua ia manuloti maki nga ma fua nga o pro ke ki milionga e se me na auto e leila se me la auto ti e ma to tan ma ye fua lu ngore na vai ba I po angi ko me fo mai po an nei fo man to proclame fo yang ku le la ai le se me la karangwa le wo va ye tunga fo I vai singa no mo o fese me o le maro ko se ai halu fai pule le ongi wava fai la ngau ro se nga Arte se ngal fast. Thank you. Ole me ngala tala soli ole makubo kwa ka alo le anga ngi ko inga ka so ole ke kiva ole ke kiva mele ye ai oso fai la ngau ro se nga I vai singa no mo awanga I fa vale ata to vai singa no tulo and none over yet to look to the and I say this with heaviness or Langa Okanga ngi wo mama yeke. Yeah.
ni wa vala nga kisirfia e o se solution ai a fai wa ya fili e su e nga kupe instead o ka ki ngonga nga fai ile ku ma upu nga fai pe yang o fa ele mo kere fa ya ku pe ako mai ni usila a me ama ko mai ma ko kupe mangi ma ko wale ai e kasi al tala sia ta manisio o ka ku al suyo le tutte ya e wa fa mo le ku mau fa mau ku mau le mea nga pa ko nga ngau le ku suinga. That's all we can ask. Yeah. Le waru fai le roi se sele. A ole e maru kausi. Ai fai la roi se sele ngal vaso lan kengi. Ele ka kaunga ingi policy mangi mea ke le fai. Ele malo kausi po ole vanga le kera caregiver. Ele ka kaunga la ko because o inga o defeat ele principles o le caretaker. Ia ke au foila. O ko inga winga fapea. E lo ele kau favalea o le lo ke fanganga resources ava pe mele le lo ke faia o le ola ko fanganga resources ale ku and this is abuse of power e run na local campaign this is election time e le ka kaula ya ke o mai it's a disrespect ile ku o pe fa pe o le ko mafai e fanganga resources ale ku e run na local campaign e ko mafai drive their policies ya ma me nga fai mel ele fast mal fanga malo sai la lo le fast. They are not fast. They lift fast. But I'm sure coming here will regret. E o foi like a vale yelo ki fanga minska. Ele ka kamu ko fanga e ba ai ko yala ko ngole ke abusing resources. O le pengising eu ko ka vale o le servicing o ka vale o le pa o ka vale ko sui. Those are the taxpayers' money. And they are using it if I local campaign. Uso lai mantua to fa ma congratulations for ile se lauli mas fundo ma tua. Mai le sole e tata sen mele pese o se lauli mas fundo. O asau wana failo to na tu se lauli mas fundo fi o asau ma faila la tu fu ngai o la tu wa talumwa. Ai ko fu ko mo ma fai pule. Kule ye no ma campaign no le e se voile ai fa malo tu le ile au ma tu fa so no mo tu ina ya ile se lo dico sfuro o asa o lo ke ka ki la ko pese la ko me fune po le chapipi per kokola male pe para ka mo be at least la ye la ko nga bakau so o le ka ki la ko la se me fa pe nga le sap nothing fa mo o le la mai ko e silele lo mai langa ya me al fast ai le fai se la ko nga bakau per kokola male pe para ka o pelenga mango ave me osi or ko ngale nga fenga pelenga fa e uma tanto wa fe mai i HRBP au te mana fa ina ia ki lia le fa fo mo mai sa mo i ta penanga ale fu bang fa ia ale sa ia te au ai se kanga kai e kau karangoa mai i sanga past nga fia me ai mangua mai o langa past nga HRBP ele yo ngongo lunga ya kule ele yo ngongo pawa nga or kanga ka e ye longa past ku langa farmalo nga fia me olo ele se past opposition la winga tato wanu ko kasia atar no ala de masta tuto tas olo ala karango ele se malo le ka ke aru malo wala karango sau ya wen sai o a malo le HRPP ai sa bench sa bench ele bench ele sa ministra ba nga tato o ifola peila ya no timu ele o sau ni kemini io kamaya e ko fa fo ya kala mo ko ro vale fa karanga ko ole fai pure folia no ko fa fo ya wa e tu se fa ya o lo kala nga ala ko kupu ya kamaya enjoy your last time ya wa o ro fo ya kala enjoy your last time ya male mele o le si fai pure folia male min ska folia ya o le nga o si me folia ele ma se se past i tu langa tau leadership makakaina ai ele ai ma se leadership a fia me i taimi o tu mai tu le pa shut down o mai ko dai se me e mre tu e paulo kanga ka pe nga fai makau ku ye ka le makau ko ingo stu inga kai mi orang ka mare la ufo
Ro fo le fia fa malo ro fo. So long winga la ole sapia ele ai lava mani vaenga e te tau na tala no ai foi me ina tupu. Ele ka kau foi ole sila vaenga. O te ofo foi ia o sa o le atom sang o te ofo le manga fanga fa le mama e na no fa ya. Pe nga o fa ya. Ole wala ko kusi fa ma vai. Yes, e kupe. Manga nga o kufa ko. Ai akarangoi me ana fast. What did I touch? Esa oile kala se kasi foi o sola ngi sila sa makalango ke minga faka pe palmi. Fen mai foringa kongo hayo masias. Le mo mai le vaenga les full limar ke mi o mai fa fo o le pasia le avangi le pakeki. Ai mai wa vai foringa masias. Asa wai lo kia. O olo le akingu ua makua I make ia le lako kupua. O le mea whainga lenga whaila ukala le kaimo sola. I le whao mea marfia whai mea. Lenga whaile lako kusi ave ule koe fast. Ave mai whamona mole a mai le vanga kupe malako. Kusa pea o lenga investa iu. E leo se investment le mena whai o le pāki whai pāluka. Mai o mea i o subs, like subscriptions. O lenga pei lau fee wa e agree conditions. Ai alu esela. It's up to the le paki pe avaku se kupe mau e pele e vai o le mama sa o le kala si le ko fe ko o foling o masies ia madola o ila e la vea ko so ia fa o ngol la ke ko po se o ngo ya ar paki mkai ni ai fu ya ko e kangi masies e wala mo so maro tato mai ile HRPP ke lo sambo ele se vai nga piko ikilia ma tu fa mani nonga o manu ro tire sa ngai ro on vai nga ni le fiafi ele tata ona to e tata ka ko fa ka po ngira ko me fo ai a fa yeta no mai la vai tai mi nei o me ia a wona fa se nga ka ko ai se ka ko me ia ku ile si vai nga le o ko palasi so lo ke fa ko di ese tu la nga le o sa Ka kia. Lima se lau o le kola. Pelenga o fa pensionga ko I mara ko yo kasi. Alu ai lunga mga ko inga mo makoi wo foi you sila sikse. Ai sau marka ma fo de ka pakaku ngarela. Newborn baby. Afrika ai ka ko so ke pela ka ko wo ya las kari e le au do oile le swa uma afetala. Ai ole akipi ma ye mi ona. Le taxi mi ai fanga newborn baby e Afrika Kai mia whai o pepe rako. Fe a whale kongu a muma auri mene a whale kongu ma kupura ngai koe ngā policies. Ia se mai sa wanga lau sunga lo ia na. O ke leo le afianga le economy koe ngā me whapea. Awai ngila whai mai lela a mai lalo le pensionga, le icho pensionga. A kongu ke kelengi yo le sa whai lunga big and strong economy. New Zealand, Australia, America. A penga fo ikanga kamperkangia. O laiva ai le lifi o le retirement age. Why? Ele afford e kupele mo le kamingi. Ele o mawhainga lako affording ai lesi luas furkausama. After next 20 years. O ngā fund pea le status o le retirement age lai le 65. Ai lefe mai sa mo e maila, ile ongo kasi. E o fuila le costing. Ava ai le costing o policy ngai. O longa o fair fund mai ei. Au le alka mau ainga o Samoa, ua pite Samoa ka mau ainga o Fiki. Ua pite Samoa ka mau ainga o New Zealand. O le le main commodity le export Samoa overseas. A kakango fingi e whakulanga o mamea, because o ile la ko le revenue le kungu. Whaupopo I ma le tax, domestic tax, ko le kinga mo la fonga mai la ko whepsingisi, ma la ko whenga luenga. O ngā vailore, e le o pālengi le balance of trade. E makua I ke lea I lunga ia le imports, a la kiki o le exports. Kua koe ma le taxi lunga, e le o lava. A le la whai mai la ave se le VHST. They are desperate. Ai mangkua fo'i, I think, o le pai inga muli lava le HRPP, nang sango I kula e pai I whamakalanga I e whapea Samoa e makiwa elu. Sa la lau le makiwa le kungu. Why now? A le puka ko milion e ali. Why now? O le wha moe uma.
O le whamoe ngare iei, if you do the costing or policies ngai, you're talking about billions and billions of dollars in the next 5 years. O lewa mai whula le policy, e Africa la baby bonus. Because e le policy whaapea New Zealand, back then. E for policy whaapea Australia. But o ako nguungi, e kama whai e encourage ia ka ngaka inga ia fo ia whengaluenga. We don't have a supply of jobs i Samoa. O le au mai ka ngaka whengaluenga overseas. O ngai le o lava ngaluenga i Samoa. Plus, o le rate le kongi ka ngaka whengaluenga i Samoa. It's peanuts. Ai ela le tax, le fraction lela a tax ngi. E le lava revenue e mawhai inga sustain ko inga policy vapia. Therefore, koe a apa fo ia sainga. Please give us more money. Ia fund ai policy ngi. Inga i mawhai inga nga koe o mai le HRPP e hold le malo. So in other words, there will be fund by debt. Ele leila ia ila ko le ia vai kaimingi. And I'm talking about kupulanga le vai kaimingi e sumalia ia la ko. Ai o mai kupulanga lumanga. They will be the one who will face with le malo si anga sainga. Pea on ko o mai ngi ko liki mai ia ka la fungi. Ni atu. O lo whangoanga le iei kusa le kwanga lue la wale cha pipi e whaine me malo e le kea po lan me whai. So le was house se me. Paua me ia malo e le kea. O me mumua. O whangange o loans ma lai karafu me le la kakoanga iei. A whaila o le loan ma lai karafu. I lunga ko kupe mo Samoa. O ka ua la le fole le ka whaalungso e o pārho. Kulo whafonga Samoa. O menga o ipa whapea le la wha moe e loan ma i karafu e whanai le lako melo whai. A whapea fo ila e le o mawa whao loan. Ma kauria fo i o le pakeki. E le i se increase o le kupe mo Samoa. E kau ki kilo le baru e le iwa se lau milionga. Every year o le vao le baru se lau milionga i le iwa se lau milionga. E la mele la kupungi a whapea la o le keke lea. E ele mea la ikikilanga lang kupe mo. Longo winga lela a slice ke le si lela a slice le la ave kupe ke le fanda ia la komea balea ia. Ai oki so fo malo. Ai oki so fo malo winga oki a onga oki a wala. Leo. Oki leo oki ka whanga winga. And you know le la kalosa ngole ka mo mangoina. Do you know what will come out of that? Corruption. Corrupt. Because ola wa ngaka bribe faiman mele. Wa fo la lela fo vai fa per kupe Samoa ele se income ele fa pe wo kupe Samoa le 1.2 billion le kupe mo Samoa ia. O kupe le ka kikiro kupe mo Samoa ma kupe ma kuifa. Foreign aid. Foreign aid. Si bangala wo increase ka ko wa kupe. O nga failo le ko nga fainga ia. Ale la faile se increase. A olona I tu matanga. Ole a le to e pefefe ai mapopole ke ngeki e whanga ngau makoko. Tu lou leu. Ka abera ngana tu sao. O pisingisi le la ke le Samoa. Pepe factory. O whai ngā pepe meia. Sira fu ile tau te oi mesa sao. Sao le kola. Lima se lau war kanga kai a inga I kausanga. Longo winga. E paule o le aim la e mai. Le la ua sao le mea pito siri la ma le ale. Afrika la nipon. Baby bonus. Pau hale ala mea la whaingi. E le koe popole e le ale koe uska kai ke ngeki o la ko makua. Wai pa warkara le kala le la whai e au le popoi kama vui ma ka malo roa me pe ngā vai. A whika ia ue au ngai ila wawhinga la maua pepe ma me whapene. O le o matua maka ukia so le. O ke le loa ngika ka arka ka le whai ma le whanau roa le o loia. A insinia mea ia kule e pampongkoi. Poor allocation of funds. So in other words, sao ni mali atawa. It's ele mo. Well, ele a kupu fo I safa. There is a opportunity of a ke or South HRPP. They will become so reckless. And this is no more in politics. Ngā koe konguwhe mai nā ua le ese mea lea o ngā moke aku and that's an excuse. So ia ke aula, o politics, you have to be very careful ka mine polo misi mai because ma whainga sui i le kaimi o le ua aku ai whapea blame lol vaenga le whapea moke o mai, o le imangupu
So se umala lima kausanga ko implement la ia. A fair value le wale pisa mai. Le ai mo se va lele. Baila tatou le. Le mo se pisa va lele. O fe ainga o le si faki nga ka linga le fonkanga malu e kai mo fonkanga. At para mengi. O le kapisa ko va lele. Le ai ma se me fa pena o to mai lunga le tapipi. Nga o ingo nga kola. Ma fai nga pelinga. Ia ma fai nga pepe me na fai. O me ko ngale kusa wa ai le sapa ai ngur kokol. O ngar kokol. Wa ai sapoi ai ngur kokol. Jaro paki fa kasi ia la. Paki e no. Tato va au te fatu aku ku ilunga. Me dio o la fo i va lele. Vai lele. Le ma se me o mai. Paula me mo ku pesa bol va lele. Ale wo mai o mai ma pepe. Ai man ko foi vai kamia o finga o ka TST ia. Ele I mawhainga malo luel maho whau kule pamla hicha pipi le kaiminga finga o ka o le VHST wa kaunga ka ulo. Abai lo makankanga kaminga. Lo makankanga mai la reduce le VHST. Tato vai tato. Ma o le cost of living e connect uma cost of living. Onga o le kupe e control ko America. All finances are connected and connect to America. A ongi la ngalu dungal ka mau ainga America. Ua safale ia laulangi ako o ngwaru lungal ka la Amerika. E kama whaila e whapalengi. Ia ko nguu ia kama whaila ko increase la ko ia la ko export. Ai le whai mai ua kaungkar so whanga Samoa. Ahanga kaungkar so whanga Samoa because we rely heavily on imports. No, ua le ese me le whape whamoe moe I le whangua, ma le land, ma le sambi. Whape e subsidize ia mea ai. Isa mo e fulir me kengo foi pe fa pe olai fa walo fa le lunga fango la inga yes ko kongi le power but afa pe ke le manga o mi se power e ma fa inga survive we're talking about survivability ya ko ngunge you can't otherwise you will be under the bridge al maria ya mele linga fa me wosi ka so fuanga pusa ma moe pusa moa pusa pisupo pusa eling o me fa ala belafi Kusele la ngai le whangange le kaur soi fuanga. I me whai wha ala melabi. Ai longi me ai la ai. Ai aru e kera koe whakau mea punga mo. Ya. Whakau mea lingi kasi pe rua fo. Ai kere aru whai mingi auru unga pusa e lingi. Atu ai fo I a tatou. Mai ngi usila. Se ka iro ya Samoa o ngi usila ua makua maua. E te le toe whaataua se mea ai o le vai aso se se lau ka la ngi usila. Not breakfast le me. Ai ke lo e fika ko e ka ngofie pusa mo ma pusa ma mo sa mo lo usila. I me la ko ma mo. I prefer the increase of the hourly rate. Yeah. And I think I said this before. From a finance point of view, e ke kanga increase le rate al kanga ka whenga luenga. Inga I mawhai inga I aise abango increase le tax. Why increase le tax increase for revenue ole an malo. Mankuala o fair spend il kuper kanga whenga luenga. Domestically. Lela aba pengi increase ia la kongi e ile bango la fa peo ke alu e fa kau la ke lela ko spend domestically e fa kau mai suka fa kau mai ia me fa ime ai la inga o le ia fa la bango me faingo ko se fesinga kupi and that savings will also contribute e fa sa we lalo ia le interest e combine savings ka ngaka ba ila ia le o banks ma le reserve bank po fele ka o savings o fele ka ko ia spending e como fai fa paling le interest because all interest always fluctuate ia ke ula a yesembe okay va ai in terms e como fai implement wa ka kaunga ku lunga le hourly rate ngaka e o fo ila I kupe ia fai mai ave le lima se lau ka la kola please compensate fa ya onga increase le kong yo fa ya onga increase kong yo fo mai increase kong yo leo increase ko kong yo public service inga I mawhai onga decrease ele corrupt inga I mawhai fo inga stay kanga kangi I lako ngaluenga mai lo mele o kama whai su e kaka whinga luenga e whakingo ia le wish le government o le saure o saure ape foi le HRPP o matua nau o le saure ape foi le HRPP le toi fia pali o koe fia pali kai tu sau te lor verso fo e ua sau se si vahenga whapea e tai masina ai aru e whaileu si aki e masina moro se la kala
Ko so le la o le tau ala o vai ngai. Sa mo si va tu la tala le. Mana tua mai o le paki de leo lau le va leo la ku. Ta to alu me sa. O li mongi. Tu la epa. Ma vai nga o mai e la la o le va le. Mai foi la o ila ko posta nga mai lunga. Fa mai wa nga uma le lima ko wa o nga e la to wa tu fa tasina fa mai na finish le lima ko wa o nga. So ole mindset ala le HRPP. O la ko ai va le la ku. Kuso la kou kupu a o le kungu o isum. O isum. O le mafuanga lea. Lea la yo nao mai me ia. Wa foi la yo karkalangoa. Yo karkalangoa pe ka ko i kau ai me pelo ia. Kuso fainga le fai el vaenga ia. Ta to wai tau ai me fa ole ia. Ir ka ko kungu ula ngor ka ko kungu ora me kungia ko yo mai. Vai vai ma fo. Ole wa le fia fon ko. Samo awan lava ni o tatu se tia i leitu ai nga fai. Fa se furu kausanga ai se anga ile sa we kuira e pa fa ingu kola la ku o feanga ia ia kola ia mai le fa se furu kausanga malau luas furu mo kupu se par mia fea o fea au pelenga o feangi pelenga nga fa ile kai mi o luas furu mo kupu kausanga ai se anga ile sa we mau pelenga ai se anga ile sa we maka ia fe ingai kamai ki fa nga New Pond baby ai se lata mai nei lava na matua e tuua ia lele ai o skupe are ku na matua e tuua ia lava lele ai o se kupe are ku e ke fai kala ma fa le nga inga prokeki fa mai wale ai se kupe o fela le ke sa wai ma kupe ia la sa wai nei se kai mi fafe lava e te ngo foi ku fai ko la le ma pele nga ma ku fai ka ia fe kala ia Ore upo moni sa moa, e koe pale mai loa, all he wants, or koe pai mai palaka e control mai. Ai nga o ngā sau e kokongu, ore ki mua e ka pēr vaenga rea, e ka pēr kola. Nga o ngā pai mai e kokongu, ka pēr kola. Ai o ngal pēle. Ka pēr, kuse paua ngal pēle ngar me kaulakalaka i, mafu e sea, lea nga ore ko inka ka makua le woi fo ngusila. Ai nga o ngā pai mai te tonu, ka pēr kola. Ka pe male New Pond baby ai kuwa ai fast warang ko inga ole kingi sta masta ka kuwa ai fai mar kuwa inga ia mali mai ya sei tau to so to so tu ata to mene ona ole ai se tu pe te ile o mai ia wa mato mai te ile o mai le se me le se to pe se ai wa nga o fa moa me lea ole a sweet color sauce e le toi tu fani kola. Ai ole a sosi tato, sosi feu. Sosi feu. Man miki feu. Ya wa man kola, ore kola i musa. Ale sosi. Oye mo mai. Ai e koeku. Man koe e paua. Ma ia lava mai long sa. Ma me le fatu ai to sa mo lava long sai. So ia tuti nau mai me. Ola ai ko anga ai por feu. Me le ore sosi to ai nga le Mexico le Chile. Or kamanga le a se upu Nicola ele o mawan tatu apa kola. Me nga le afia ngai mga. Se ko ako ngole le slide le fa mulasia. O le lisilo ai ka ala fore ko since 1998. Ya, ni foi lunga. Ngale. Ai kanga yengi. Mai le kasiva i valu o ka ala fo sa mo sai around 57 million. Nga o ai ka ala fo sa mo over billion. E loa fe suluong. O ile ngai malo tamilo. Kurepa. Oi. O me ia vai. O te vai tu expert. Tau tia ai kala. Nga kokongi na ia le fast, nga o mai le fast. Nga koma whai nga pa u melo le ilalo. Anga mga o erase le mele. Nga o lautimu ia. O nga ia lenga whai mai kokongi ngo e kalafu. Nga kele ia maka. E laku ia lautimu ia lau o mga set le repayment o ai kalafu. Walu ai langa ilalo ia ai kalafu. Lenga pa u ilalo se o vai ko ai. Pe mo se mele Barcelona wafe ngalaku ia. E laku ia lau kimu ia lau o ia ai kalafu le ia valu se lau on fa milionga. From 1.2 billion. From over 1 billion. Yeah. A mafo fo ngila
o laua aka kula e pau vai akua lu lalo e kalafu. E la sa ko He has, because o laua ye le capacity in whainga koe long. Yeah. And i le kaimilangi le kauru soifuanga. E le o mawhaila e whainga ianga justify le mele o laia lunga le kauru soifuanga. A whaime o laia fōre kongi lai kalafu. No. O oi. O oi le. Ai vaila ia i fika ko ingo stui. Wal mana yo tatu faso e ta ula tunu o ni toe awan labu baka ko poko. Uro o kupu ngiri misela. Angale apak fo ika ia diaspora. Ba age of so swangi nga abak fa. Ele ia ko ka kare marliwo ka mai kio misela. Yeah. O la me la fola ile afe i ka mai ki re fa ngau mai kulo. Ai nga kupu ma li wo fa ngau misela. La me ngale fola inka yafi. Yeah. La me ngale kufa ia loa because o la o makua ile ko fo mai ka mai ki kulo. O le mele le te fa tuai. Ko so ko inga le ia moe sau ko inga fai me. O le fipunga mai la le sima nga le o mai mamene. O le asa kala e fai le mele. Ai tala fu ia o mafo uma. Ona o fata mala. Le vai ka la fu le ko ko. Tele ia. Ia mana tofo. O ko inga ile popole meia. Nena mana tua na so mo me fiso. E go fa fu mai. Ele ia sa ko o ile ai kala. O kala ia. Don kala fa fa ya wei. Ya fu mai ele ia so ko ile kala. Yo ya oi wei ni kai kala fu oi. Ole o vaenga ia ole o marulu tile fai nei. HRPP. To lo lava. Ulava ia matangata te loa le whaafonga maua Samoa. O ke ofo ai ese ki ai ni ko inga me fapi. Mea kau whamalea. O te ofo. Saule pelenga, vai le mamafi mai o kupe maua ngai makua ia. Ala wai lo le leia ko inga. O sikisengi ngi usila ma le fiku lima ngai lunga. A o ia inga lai whaingi usila. E ke ala kuroa e taitol penifiki. Kao whilau pensio. Mai ka kou iei. Lai ngā ke loa le leia le kupulanga mea lai whai. Whawale ia ngopana. Saule kola ia. Kau sanga ai lima se lau. Ia ma lau mga FL Mathematics e tau te le to e o ie le na mea. A le la ua kongi mai no markama sa ka kaunga nga ka fiufi a ua kongi a mani mea le ala ngai loa i loa le pepelu. A le ua kongi mani ngai kai. A fe ka la ele. Ele pepe. Oh my god boy. O me whera whakongo ai a lau ki muia. Sa kaunga ia counter inga le mea o ia kaka e kaunga sa o counter le mea leo whai ranga le ia langa o ia lai loa kuper malu. A ranga mo fore le ia ele o sa ue whai. A foi la le langa la e musu e whale anga ia mea tuila epa. Le anga foi o lai kongi ki langa o kamare o le kari o kule epa le linia. E musu la e ngofo e counter. Awa a yesi si kaunga e whai. O ia. O ia lang miskau. A le anga e whaingata. O lai o mai runga. A la o mana whai mali li e ngai ngā rungu e whakasi tula pena. E PS ia longa winga o le lako nga makaule run le HRPP. A o le whale a nganga o le fast le whai le sap. Pe le ngā lue o ngā lue le whai e sa ora o ka. Ai le sapue a ingur koko. No winga o le mele mana na o ai le sap ma le HRPP e whapea. E tau te le whai ngā luenga na o le ai sapue ma inur kokola ma whai pepe. Pawaya. Aka ko ka ngofi fa fa ngofi. E le ai se encouragement e o e fa ngā luenga. Le ai ni sikola sipi mangi ngā ngoka inga au mai fafo. Le ai mangi ngā mea whapenga. Na o le tātou inu kola. Ai sapui. Ma whau pepe. Pawaya. Whawhika uri e kupu mangi sa mo le aisa. O me e kupu ngai. Le ai ma se anga wakau o le wangari o anga ilmera. Le ai ma se mea. Le anga o le si whai anga wakau le konga le HRPP. Le mai sa mwelu e kui. Ia. Mangko le si fai anga makau le kung i au yo for fai lo kusio le HRPP. Yo ke ro le si master ke le la la na ile fia fe i vai nga ia. Wa go pe kasi le aranga tu pe fan dai le mele. Who knows? Yeah. E fai fa nga ma le tua la le tele le au ki poki le wa va ko Trump o sainga. Asia. Ai mangko o kanga kangi o kanga ka le ki poki. Ai plenty money wo le fai ile ko practices ile. Nga o ai sainga. Free visa Samoa. E apo kamanga, le newborn 1000 le. Ma lima se lau kala. Apo.
o le atatala i fo'i ma le avanoa e nonofo i makamai kege ki Samoa i le ausaiga waraga le ua free visa le aluako asaiga ma kakou sa i saiga o le a free fo'i la le oku i mamaua i mapeipi ka 1,000 short term ia anga pakau vainga wango va ko seng fa lawa nga ka ko me paki ngai ko inga mai paki okay o play mingala ka kai paki langa ele o mala malama a ke fa ko paki ka ko fole ka morar ko pe fie lo ai lo ki kilo ile lima ka usanga le la fa nga malo pe maka o ku pele lo ke venga ko kipilalo pe ko ese me ku mai ai ai aka kilo langa baka wole fast ole la si le 1 le milionga le proket o ingala esa wole le fanga le mangui o ainga mari ku malo mai o mele o fai le fanga le tapipi kusa le kinga fole lo mako le pepe ala fa susua ele o pepe e le felo ofu ma do ka ele ma funu lo kingo kusa le afele o pepe o le afelia e le kinga mantua na to ina na lo matuina pati tonu na wala meia ele misi jola ko e taito ni pon kele le adoption la le nga mo fa yek o sa la ko paki ko ina ele misi jola ko we nga ye media ai o tangata ia la au nga ye media o kamiki mua ia le mo muso ko le o nga media toto malolo pu ale ele umila ko malo foi melo ya salangi vai ngol tatu pok la menevi SMI Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Colton Drive out of a tono la volo warehouse market town ile malai male le event Pacific New Zealand So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nail mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR, a wae tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Te mero wati lea ua to e sifurubale rua minuto ntana ni tula e sifurubale tua ya matou nei. Wa konfa ai Samoa o le la midnight matou I Las Vegas. Ia tanu te mwingo tatou porkalami. Ai a matou ia ni fasi fonga porkalami. Ore mele wo mantua nei le atu umsani. O lo te alta. A ia se vaenga te loa la tau penifiki ai ngai matou e fia ina to ina mor matua ile bon le. Ia. Le afkala. O le ako e kau mwhai ko ina pere ko e laki le longo. Marisi mea le oker ko inga. Ngai kenge ngar kaka aisi o mai mangi pepe. Mo ko le fale fa bele. Ba fa bela ngar ko inga nga sawi pekesa. La fa kalilo mo ko le fale. Angal ko inga do sa uli si fa la wilo e ngana ngure anga umor me ai fa per ko inga la va olo ko pe mori fa per ki ngara e lo ma ko ala no so e ko inga ngi mai e ke fi fa ya fe kana eu go kupu volver go I pepe por caño sorbonga. Kilo la mo I pepe la informa. Eso que pepe informa mo si isi. Wa ngai ko inga ma ngai ro ma ko ngi kai. Fu le wa na pe wa te kare upu me le we. Ya. E ke musu ka per mo ri pe ke fi mo le. Ya. Ai voi ser como o fongo fui mangi. Ora ko sa ngi foi le top in Samoa. E le ko foi ngo fi le top. Le manga ko mi kami. Bisa o fa que a copia o
So asoia sa aku sa mo. E pior o fanga mengo me ai. Siau kamale fia top arua. Arkamiri. Kau kalau ngok top. Oi le ai. Yo siau kama. Vai, afe. Ko kilo afe la sala lau sulu. Ai mesera o sita kan tera to pisi kamini. Wai la ngai kamai kai foi la wo decide la ko no futo tasiri ele na ko isso en kai ko. Kalo ide valea. Mga ko wala ya ngai kamai kai wo decide la ko ya. No, que ngofo 5 la ele sin. So faila no mele ele sin meu secret wa maka foi nga koe vali box aqui. E wa lima se la unha ia a hacer pepe. Ia lima se la unha ia a hacer pepe. E vai la si. O kako pisa me valea ngai kamo kule pa ai lango fo ngai kamo fo koe. Vai lem se la ko vai ngai o se ma fo fongo me vape. Ai ala vai fer sa fai me de ale se uri la sa fai. I kwa yo. O ma kwa fai. Kwa fia no. Ma kwa. Awani fasina tato na mea. Ia, ku. Fasina ka ko. Ka kia. Ioi, matua ave fanau le onga, lumana I manuia makaring. Ioi. Wanga fasi ngo ka ku ka ia fekala ai fai o mo su e po ile o kule I sale kongo samo. O mo se ile ale angalia. Ia fatu atatu tal no ai lole na mo tu pesi se mtura no pena. Ia wala farka fa so ne fef. Ola so tayao mali fa solongo vesoli ole atele lava ile tulanga ole fata pere no palota ma ole autala tu ai tetasi ia sui fa oli ole ua tapena tau va fa marol fa to ile tu sa mutasi ole ama tu sa ile fo ia nisi fo yo ila tolo tau vai nisi o vai fa tulanga ngata ile telo ila tolo tau va su to tas tu to tas ia mali foi no mera fa to pula ia o talaitai. O lea ua tatala I fai tuto o fato tu ile tu sa mutasi a tau te tau vai nga palo to la mato au ni vai na e fa solo mo te yeso ai asfa nau nei lua if you not birthdays greetings e lua tatu was fa nau o le aso soifu o le tina matua tasilea number 1 fan tal tatu por kalami ia o le grandmother o si watali ya lutia o le tauti le polonga I to fea ia o si ona grandmother ia nana kere so masamania a to ile so valus fitu so lima fitu so lima io così si la o sa fa ia mama ia maluitele lo fitu so lima tu sama vai of ko ka ia lo tauti ia io awangi ese kia fuai ka ia feia ni ponia ke so alofa tele atu mo el tina matua pamuia le tua I lo so fo fa fo leva ia wama ngase matulanga fo ia fa tau mau me tele le fitu so malima tu sanga mo le to matulanga sauni mali atawa a silia pamuianga misia grandson ia lotiao mano ia olo kamalele amato la walo Las Vegas ia lem foi na no foi muri atu mai e tu ai le mato wa fea o le mangi ko fai lo fatele tu mun viene tu ngoro fiso man limata tu fero fai tu sang te ia tu so fu mo leola o le sila ka kare fa ke ia ngi long hasfa or ko malo mau lea Io foi the number 1 mauhan. Ia kalo. No se fu oi fa se fu ka malo mau. Wiki. Wiki. Ai sa fa ia. Ai vai sa fa mai apakola. Tasira ne ta sa de te vai fi le fa la wilone. Or kola. No fa pepe. Or sa fa ia mau. E fa ta fu wa na wa pepe. Foi pipe Io kamo kota mau kota han fase fulu o le uso mau ia no sfanga ora ka ria alla ringo ke no ale si kala o mai ngoia o racha o mau kota o mau ave tax
o lepo. Tony. Le ese lepo poi. A kama le o lepa ia le tino. Okay. Pa minga nga. Ai langa la shota ya lepo. Lepo. Oi. Manguia lo sfanga. Manuia ia oso mai rit ka ko pese la sfanga o uso. Ia mesi foi mesi lo mutua. Ia mesi fa le uso ia mau uso fa sa mau. Ia happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mau. Kota Raja. Lepopoi. Happy birthday to you. And Kerisoma Samania. Manuia loa sofanau. Manuia loa sofanau. Manuia loa sofanau. Mau Kerisoma. Manuia lea tua. Hip hip. Hip hip. Ya, besa ko pagi. Olo mo oli atu lo faanga. Ole uso mai ia e bisi. Mo o e ma. Olo le le me uma ia e le tele a fuisi unga ingola ngo tia I last week. Se kai me bakulaka. Ya, mo di tomato lo faanga fo. Na tatu fa manatu lo fa mo mole LA. A faia de fa ko so ticket to tato fia. Il aso for right name. Please do so. Tato failure, yeah, there you go. Grab a ticket, prepaid tickets only. Yeah, 85 so taifoi ia le tausala ia naite ma Marian. Ia olo ilunga le lato informations. E fisili ia le tūlanga fuili le te ua e watu wa le maua le prepaid only. Ia ai tutongi o I le whaitotoa. Whafso tai o le a tato failure ia. O le team a toa le Blue Wave TV. Le la tato felo ile so Frailen nei la so nei. I loi LA fans o malama. Ke o fo ya o ke fa mai ke follow le tota ya e mo multa. Ala ele mfaina e o mai tato felo ile LA. Ma tota tau watu ile so tofi. Ile awa uli po le fiafi. Aso Frailen ia ile fiafi o fa mo ia sto na ia sa. Fatu atato to fo ia se mai ma ile so fo. Ia o le fa mo ile na mo tato LA. Ole so ole la so na ilava. Ole ama futa tuai I na Bay Area. Bay Area ole fa mo Bay Area. Ole aso luso matasi e te tala il to matafale. O matafale fone. Ole nei foi tausanga. Fa ia tu tausanga fo. Ale fast. E o ese si va nga le fo ma lo le tetai. Ai aki le o fa ko pura ia matafale le fa na mai Bay Area Hawaii. Ya, felo ila ia. Ona so leo le vai aso yona tu le vai aso mua. Oh, ele fasi silanga mo Medford, Oregon. Ole a faia le fono ile aso tofi which is the day after tomorrow. Aso suma le aiva o le masina le tarfitu. Ile 7-day Adventist hall. Tolu tasi o Antelope Road, White City, I Oregon. Ya. La tu malava community Samoa. Beke fast, beke blue, beke red, beke lava. Ya tato filo ya yosava nore nei mo si to pito no I Medford, Oregon. Ya ole nai faili to fo na tanga ila so suma iva. Ya tato filo ya ile aso fa. Ole aso fa o you like to filo ya. Ole te talo mai na inisio ta ile fio ka ploteva you pati ploteva. Ya o ai fi au ai ile na ile aso le aso mariva sorry ile fitu ile fiafi au lisi fasisi langa mo ila tauia sa mortato fast supporters I Victorville San Bernardino ma pitono ula talat o lena tu faile tato failo inga le to failo inga male fionga le tete fono ya mese fole prestine male long lato ia e ona onisio tulanga le malufia le malosi ia ole ala lea o to po to ai le tato failo inga meetings ale fast supporters le sa tu mafua e faia ile aso tofi I think ia le la o to po atu ole ato e longo puia li e tu la vai longo le tato por clame
Ia, whapau i ngai kako whasisilanga. O nisi o whasisilanga mo le vaiaso i o le tua. Ia, ole tau ma whaia tu lava i le vaiaso na e anga fu. Ia, mai ar mātou programe ni vanga o le whiawhi share. O moli le mātou whaatai whaapitoa i tātou fans o le HRPP. Ia. Ioi. Ko kele ia le mai o kese. Oka ko kele. Whaakai lava. Mas ka paki HRPP fans. Welcome. Thank you. Whaatai o le utou o koua kama mai. You know, whaatai o le utou te tonu. Ia le mea le au koe maka lafi. O mai sa olo i o tou, thank you for sharing le tātou Purukalami. Io e awhai o mua tou loa i le mo i a kola manama o mea ia. Ai whaatai fo i a tou feedbacks o lo o mai. Pau wale lave auan pana wale. Awar whaitala au awhai upuleanga. Whai polo kai oi matulanga. But welcome. Whaatele fo i tātou viewers matulanga whaitala. O tātou Purukalami. Ia, manatu le lei. So ia te whaalave lave mai le levo po. Wa le maua se mafutanga tu i vasa malona tausi. O tala le wali le yarfa le o lungo po kana. E a oela o lo vidi mai ma whakarangoa koe vasa. Ai ele o fia ai le whatu. Ki ngā inga mo koe mkako. Iyo, ti ngā inga i mako. Lumisa. Iyo, talu lo foi le moe le oe ia ma e. Alo fatele le uso. Lo fatu foi tau no manuia Katrina Samo fa sau. Au ka u Samo. New Zealand. Em New Zealand, sabe New Zealand. Love you, Katrina. Kisi mama, kisi. Le whakura love you, ana uri. I love you. Telefon ke kamu. I love you. Ya, naro para manuia Katrina. Ya, whaatai foi no vai tu. Me mai hana ma laver. Pe kai kurse la Amerika e la tola fola. Oi sir. Ta jo velo ele já tá, ora male programa. Lo fatele mo tu sa mo le tunu se fua me manuia. SMI. O mataia leota sinau mea tau whao. O aua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR, a wai tā ua le mātou officer, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoasoani, wala au mai tato officer nei Prispeniaus tā lia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. O se au nanga vave, to e whaatuatua ina. A wale la foina o la container, po o so se whaamuhodi e wa inga i Samoa. Whaafsauta iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le quick free, au nanga vave, to e whaamaria lutu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. SMI.
fu o lo fe afio ai au kilani li usila e tausa i hia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mitia fu whapela e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina. Le e Veni Pacific